ekipe ya PRFC ikoza gashya Fide ikubise umuntu ibitego bibiri imusaka itamusigiyemo namba. Urumva nyuma yuko bari banganyije muri match yo muri shampiyona bongeye bahura mu gikombe cy'amahoro. Noneho APRFC yaje yariye Karumu, yaje yumva rwose uyu munsi itagomba kuwusubizayo. Urumva irangije iyi Nyabika ibitego bingahe? 2-0. Mbaza ngo ni bande babitsinze. Uwitwa Sheikh Jibril Watara aterekamo igitego cya mbere ku munota wa kabiri igice cya kabiri gusa. Urumva ndetse n'uwitwa Mamadou Sy umwataka w'Abanyarwanda sha niwe wagiye aterekamo. Mamadou Sy aba ari kugenda akora ibintu by'ibitangaza cyane kandi akunda gutsinda asimbuye. Umwataka utajya wiburiza kabisa, ndetse menya n'abafana ba APR bamubuze byagorana kubera ukuntu nyine ubona ari umushushu w'abafana. Yes bayita APR nyamukandagira irazirya cyane. Wapi man barimo genda nsesengura shampiyona yacu y'u Rwanda ndeba hiva higana, ariko man nta mupira baba bafite aho kwizengurukaho bakina utuntu turaho tw'amabwa, ubona ko nta gahunda kabisa. Barebye match ya Al Hilal iri guterana muri Champions League, ntago wareba izi match ziraho zibaye ubona na amateri koko ya umuntu azamwe muri amateri rabigoye. Ajuri murareba iyihe match? Nanjye kame ndeba iyi match iyi highlight, ndeba uburyo abajyama ba PRFC bikaragaga mu kibuga bagenda bijugunya hejuru wa mugani wa mu bicu nepo. Yes. Hari ingingo Francis Christian akaba yandagajwe umugaragaro nyuma yuko yari amaze kugira icyizere cy'uko ashobora kuba agiye gutsinda ekipe ya PRFC. Mushize muzi ko bari banganyije igitego 1-1, igitego bishyuye ku munota wa nyuma. Omedi yishyura atera ishoti rikomeye cyane, ishoti rya kure muri metero nka 45 gutyo, bikarangira bishyuye ndetse bari no hafi yo gutsinda ikindi gitego ariko bikanga. None uyu munsi rero bwo baje biminjiriyemo agafu. Umutoza Tarebu aza yahinduye amataktike, aza afite ibindi bintu bishyashya byo kuza kubwira abahungu be kugira ngo barebe ko batahana uno mukino. Fidel ubundi ufana iyihe kipe? Fana PRFC. PRFC se shaho, ariko n'ubundi usanga abantu benshi bavutse kuva no muri za 2 kuzamuka, abenshi bifanira PRFC kubera nyine ibintu ingabo z'u Rwanda ibitangaza zakoze, kandi ni nayo urebye ni nayo yari ikomeye kubera nyine n'agafaranga bafite. Urumva n'icyo bashakaga kugeraho, ibyo byose bigatuma ikomera ndetse abakiri batoya bakayikunda cyane. Atarako nayo yagiye nka ya mahembe, ariko ubundi ubu hazagize umuntu wongera agashinga ikipe akayita Atarako. Ariko Atarako hari menya ngo yari kampani yatwaraga mwa itwara amamodoka. Menya byari ibyo byarajyanye rero. Atarako ubwo y'amakwasiteri yarasenyutse ahita n'ikipe itirangira, ariko yari ijije zarabiryaga ku rwego rwo hejuru, zarabiryaga induru zikavuga. Yes. Rugaju Rigani nawe ndabona hari abantu bagiye bakora utuntu twa AI bakavuga ngo RIB yamutambikanye, kandi numvisha ibiganiro aba bimereye nabi kuri Radio Rwanda. Amutambikana nyine kumubaza ibyo yatangaje kuri Lorenzo.
n'abana bari kuvuga ngo ariko ngo Rwajigani yakomye Lorenzo ngo yabwiye nabi ngo Lorenzo numvaga na bamujya makare abivuga ariko se waba ugiye kubwira umuntu ubundi nabi ukamubwira ibyoroheje n'ubundi byose kaba ari bimwe n'ubundi barekura imiriro ariko ntago wabishyigikira nyine ibintu by'abantu b'abagabo kwirwa baserera ntago biryoshye ntago bigize bite ntago biryoshye kabisa none abantu tuba twemera dufata nk'abarora modo mu mwuga w'itangazamakuru ugasanga harimo barapfa utuntu tw'amabwa biri very wati ntago biryoshye kabisa ntago binoze.